ngasi numidawaram phokhiba tongan manipuri siphongsing amasung thokhiba thawdo wathoksingdagi maruoibi I pausing miyamda thamjagi hanbada kanglaipa ki mairadagi lokusaraga lupa crore taraga taruksang na khangabok sagadaba critical care block PM na video conferencing ki kuthang na ore yum tamkhre ngasi dagi sai nipugi mamang section thorang lakotlam labadi ngasi manipur thoklib irang asi thoklam dabi hai Board Pukarabadi Haina Manipur gi wang badi ki sangsilaki ba illegal immigrants sing bukari shu tawdana thaba amata pakalam dabana ngasi thawhai daba thawdok kya Manipur thokli illegal immigrants sing bu thingna ba honariba aihak puna lewak miyam gi misai pham ohendun laidi haina CM na phongdokre wapam ngasi Directorate of Health Services Manipur amasum State Health Mission National Health Mission Mission Manipur ani na sinduna khangabok da leiba Thawbal District Hospital da nauna sagada ba critical care block ki orek yum tambe ki thoram da CM bere na phongdokhibani Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PMABHIM gi makhada lupa crore taraga taruk hena sang sagadaba mathul ani legadaba critical care block adu New Delhi da leiba All India Institute of Ayurveda AIIA da pangthok tuan ba project kya sangaba madi ure yum tambegi saru am oina Prime Minister Narendra Modi na video conferencing gi kuthangda ure yum gi phijang haidokna ba haidok matung amuk Minister N Beren singduna Minister MLA kya na saru gyadana phijang haidoktuna ure yum tamki Atopa paomana Aikoi gi ahal laman sing sijinaramba manama sing dagi sungba hidak singi maramda hauzik kupna thijinba mathok tarakle Minister Ranjan lamda masida ngalingi matamda aikoi gi ipaipu singna sijinaramba manama sing dagi puthokpa hidak makhal singi maramda thijin humjinba mathok tai hena Manipur lenga ki Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan na phongdokre ngasi Directorate of Ayush Lampel Part ki National Ayush Mission Manipur na sinduna mapalak suba Ayurveda Day palan toki singmairong da leiba Hotel Classic Grandeur da pangthokpa thoramadu da Health and Family Welfare gi Special Secretary Hungyo Warsang Ayush Manipur gi Director Dr. Akoizam Lokendro State Ayush Officer Dr. S. Beshonath Sharma na maru eba miyoi sing oina saruk yaki Ayurveda Day gi thoramga mari lenana athoiba mithunglen oikiba Minister Dr. Sapam Ranjan hai lamda masida ngalingi matamdagi hauna aikoi gi ahal laman sing sijinaramba manama sing dagi sungba hidak singi maramda hauzik kupna thijinba mathok tarakli masida sangadaba awat apa khudimak lenga na mafam matam ama hekta da mating pangna sem saduna lairi malemda AI technology gi sakholakpa asiga iroinana anauba wakhalon sing puthokna duna lamda masida marangkaina phangliba manama sing dagi hidak oina puthokpa yanaba karamna thabak tawgadagi haibigi wakhal puthokminasi madugi matung ina mari lainaba ministry ga tanaraga thabak to onthokminasi haikenasu paus ta makhatari atopa pawmana BJP na lusing balenga sina Tamenglong district ta hiram kya rasam ga sakatpagi thabak kya paikhatuna ahongba kya purakpa ngamkhre CM Biren BJP na inglising ani ga taraga tarete gi Manipur gi lenga sasan hek Pairakpadagi Sothaduna Lady Singi District Sing the Samga Sakatpigi Tabak Mapung Pana Pekatle Habado, Manipur Gimiam the Mayek Sing the Kangana Bigita Makta, Lenga Asina Tamenglong District Asi, Tuan Bihiram Kiara Samga Sakatpigi Tabak Kumang Sakshanava, Satarakli Hibado, Manipur Miam Makangana Bigita Makta Minister and Social Media Account X Tagalakipa Post Amada Mayek Sina Kangalakli. Se Minister ki Social Media X account Tagalaklipa Post Asina Haidivadi, Houzik Tamenglong District Court Building. FCI go down District Hospital Pamung Yangkai Leiba Ward NLCPR gi makhada pakhaliba Tamenglong Water Supply Scheme Natural Football Ground sing saba loikre 7A site synthetic football tab sangana ba sem sadun lairi NH 137 Khongsang Tamenglong Cold Storage 333 by 32 kV substation project saba loiri Kana Lushina Bohona Duna Tabak Satari, but Tamenglong Mahuramadi Impal Kangsup Tamenglong Road Tamenglong Koleski Science Block Convention Hall Project Singba Hall Singauri Tamenglong District Asobo Lambi Sing Ayamba Siem Sabi Tabak Ayama Sangshli Tamenglong Mahuramadi Impal Kangsup Tamenglong Road Yamnakana Samgatuna Lambi Asi Fagatna Bohonari Tamenglong District Lady Tamenglongi Science Block Asi Kana Samgatuna District Asida Lady Mahiroi Sing the Mahitamba Kudong Sava Pinana Bohonari
Hauzik Science Block asi saba lusilagani hairi Natural Football Ground sema lusinkre amadi 7A side Synthetic Football Club amasu miyamda atopa matamda kusinaragani hairi Sanabung semga sagatpegi thabak lengana ma pungphana satharakpa sina district asigi sanaroi singda anauba inot ama piduna naha oiriba sport athlete ki talent leiba kaya manipur gi puthokpada mateng oiragani loinana Tamenglong da convention hall gi project asi kanna loisina na bohonari ayamba saruk loisilakle matam kuina degi thambina ba haijatuna lakhiba cold storage amadi FCI godown sab loire masina laumi singna puthokpa puthok-sing leiduna thamduna pat pumduna mangan takhandaba kaya degi kanma ngamlagani haina CM gi post aduna mayek singna thamlak palakhi atopa paomana Laikhidraba lukrabi mama masagi misigi matana October 13 miyam gi oiba mifam pangthokadori Haokip September 10 gi ayukta yamna singnangai oiba mawongda sina phangkiba basanti amadi lanchianbi mama masani gi aroiba mathomangam haukiba October 13 pangthokraba matungda mama masagi thawai mirelna mapugi laikolda ingna signa lairunaba gi tamak ngamjaba hairang lairang khara laining laisonga loinana sembiba mapugi mafamda kasagadori haina JSC against unnatural death of Basanti and Lanchianbi mama masagi convener oina Thaupuribi oinam chawbalaimana press thadorakpa sirol amana hairi Siolasin hai asigumba nupi angang singda satharakpa miyot minai sing aikogi khunai sida makhatana thoktanaba mama lukhrabi na masagi damakta lauramba thaudang singadu tungi mirol singna ningsingduna lehaunabagi damakta kari karamba khongthang sing lakhotpa tabagi haibigi matangda miyam gi oiba khananainaba mifam ama pangthokani hairi lukhrabi mama masani gi misisina thamoi kaihalaba mama masabu nungsibiba amadi asigumba nupi angang singi masakta satharakliba miyot minai singi mayokta lepiriba mipung khudimangna matam sana lakpiduna pangthokadoriba thauramasibu mapung phanbinaba JAC gi maikeidigi nongluna haijarakli loina thauramasi October 13 gi ayuk pung 9 ga makhai taba matamda community hall phaureibi kangjeibung mapalda pangthokani hairi atopa paomana ningombam Zairasna supermodel gi title lauduna malem gi modeling phampakta mafam ama kanma ngamkhre Thailand gi Korata handakta pangthokiba Mr Cosmopolitans 2024 pezenda sahi taraga mapan kakta ngairiba ningomba Zairasna supermodel gi title lauduna malem gi modeling phampakta mafam ama kanma ngamkhre Present show sida ningomba Zairasna India gi mutchinduna sarugya khibada malem gi modeling walls ta anauba pantup ama hangba ngamkhibani ningombam Zairas singjamai singamakha ningthaujam laikai gi journalist ningombam sana jawba madi en Petasori ni gi ahan phangjaba masanu pani ma hauji dana manjuru University DMU da Bachelor in Business Administration BBA tamliba mairoi mani Zairas ki modeling ki khongsidasi mamang sahidagi hauna kumja English singaniga kungo homdoi da global model India na sinduna pangthokiba ABN ama the Mr Cosmopolitans India title lobugam khibani Thailand da handak pangthokiba ABN asida lawrakiba title asina Manipur khaktagi natana India gi oina su chawthoksan ngai oidi loinana Manipur raw amadi awang pok state ki haurakliba na hasingdasu modeling wall da sarugya pada pungning thogatpa masu oidi henisu pausta phungdorakli Makasa tarakpo na to papaomana NERC Impal na sinduna mental health awareness man takil na pangthokre Sport Authority of India NERC Impal na sinduna mental health awareness man gi thauramama it is time to prioritize mental health at workplace haibi hiram na takil na leiba sai NERC gi meeting hall na pangthokre thauramada the RIMS ki Department of Psychiatry ki Dr. RK Lenin Department of Clinical Psychology की Assistant Professor Dr. L. Roshan, Marine Association की Director Lizing L. Sai NERC Imphal की Assistant Director Shivam Yadav Amadi, Khelo India की Assistant Director Laisram Samritiana Mathangsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sargyaki, Thauramadu Mari Lenin RIMS की Department of Psychiatry की Professor Dr. RK Lenin na phungdokibada Yum the oiro, school the oiro, any miam tin mamapam hecta, punsi goiba equi the lady but lainatina, adu miam the pungdoktuna, matam lien bigi matamda, punging wakal patana bohonariba, simak mioishin, aranba wapamamoidi.
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯄꯟꯅꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ स्पिरिचुअल हेल्थ मयाम से पुलब मतमदता ख्वाइदिगी हेना फजब परफॉर्मेंस उत्पा ngамगनि हेना सफोंदोखि अतोप पावमना इम्फाल थुंगलखिबा बीजेपी की एमपी समित पात्रा हराव तयाम ओखरे बीजेपी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी कोऑर्डिनेटर ओइरिबे एमपी डॉक्टर समित पात्रा ngasi इम्फाल थुंगलरबदा मणिपुर की बीजेपी पार्टी की लुसिंगबा सिंगना हराव तयाम ओखरे एमपी डॉक्टर समित पात्रा ने इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलबा मतमदा मिनिस्टर टीएस बसंत कुमार एन सुशिंद्रो अमदी पार्टी की मकोक थोंबो ऑफिशियल क्याना हराव तयाम ओखि एमपी समित पात्रा बु इम्फाल एयरपोर्ट की श्री श्री गोविंद जी टेम्पल सत्तुना श्री गोविंद जी खुरुंखि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी कोऑर्डिनेटिंग ओइरिबा एमपी समित पात्रा न मणिपुर थुंगलखिबा असिगी मरम सब साब खंगमद्रबसु पार्टी की मपांगल हेना कंकट हननबा हौजिक बीजेपी की ओइना सथरिबा पार्टी की मेंबरशिप खोमबगी थबासी हेना कुमांग सक्शन हनबगा लोइना पार्टी की मनुंगदा लैनरिबा सैनबसिंग वरोइसनमा पुरंगनबा वा तानबा लाकपो ओइबिया हेदि अतोप पावमना अहानबा येलौ सैसक सैदानबगी मनामतुम ngasi yenthokre लाइफम पाना लाइकाई लोइसंग काक्सिंग सिंदुना लोइसंग असिगी मितिन संग संगाब मदि नुमित हुमनी सुबना सथरकपा अहानबा येलौ सैसक सैदानबा ngang लोइसिन खिपग लोइना ngasi मनामतुम yenthokपगी थोरम पांगथोखरे काक्सिंग थुमखोंग हिदाक कोनसिन सिंगोलदा थासगी कुनग तुरुक्तगी मणिपुर की तुंगान मफम क्यादगी लाखिबा सशकलोय कुनग मपन सरुक यादुना नुमित हुमनी सुबना सथरकिबा सैदानबदुदा खेत्रिमयुम रूपसना काक्सिंग तुरेल वांगमन अहानबा एलांगम चावब सनु हियांग मयाय लेकाइन अनिसुबा मसुम नमैराकपम योहेनबी सनु बासिको ममांग लेकाइन अहुमसुबा मसुम ताखेलंबम योहेनबी खाबा मनिंग लेकाइना स्पेशल जूरी अवार्ड की मना फंगमदना तना सशकलोय मरीदसु कंसोलेशन की मनासिंगसु येंथोखि मनासिंग अदु सेल अमसुम सखंगसे अममम याखि सैदानबा सिगी अरोइबा थौरमदा नावरेम प्रवीण IAS Additional Chief Electoral Officer अमसुम Special Secretary Tourism अथुइबा मिथुंग KS Kennedy थबक्तगी पोथारब असिस्टेंट अमसुम सोशल वर्कर थौरम मपु अमसुम नौरेम हेरांगंबा रिसर्च स्कॉलर न अखनब मिथुंग ओइना सरुक याखि तुआन नाट की ओइबा जगोई इसै थौरम क्यागा लोइना पांथोकिबा थौरम अदुगी अथुइबा मिथुंग लेन ओइखिबा नौरेम प्रवीण न हाय आइखोइना माही तंबीबा मतमदा इनाट की ओइबा थांगता जगोई इसै मयाम अमा स्कूल कॉलेज सुंदा पुनिंग सिंगसिलाक्ली आइखोइना मसिदगी हेना पुनिंग सिंगसिनबसु मथौ तारक्ली मसिना आइखोइगी खुनाय सिगी मिपुंग खुदिमक्ता सतना रोल सशकलोन असि पाक सना खंगनबा मथौ ताइ आइखोइगी लैजरिबा तुआन जगोई इसै क्यागी अपुनबगी ओइना लैजरिबा फजबा सि मपालदगी लाकपा लमकोइबा सिंगदा उत्तुना मखोइगी पुनिंग सिंगसिनबा याबा कया मसु लैरि मसि टूरिज्म लोइसंगा तानरग करी पेखत याबगे हैबदो अदु येंगसिनगे हैबदो फोंदोखि अतोप पावमना MMWO गी कैरांग खुमिदोक खाबैसोइगी वुमेन्स विंग ब्रांच हांदोखरे मणिपुर मैतै पंगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO गी प्रेसिडेंट बोबोय कोरिमयुम गी लुसिंग मखादा मणिपुर गी मैतै पंगल तारिबा खुलकुलदा ब्रांच हांदोकपगी सरुक अमोइना MMWA हेडक्वार्टर वुमेन्स विंग की कन्वेनर मैडम रोजीना कैरांग खुमिदो खाबैसोइगी वुमेन्स विंग ब्रांच अमा हांदोखरे हाइना MMWO ना प्रेस थौरकपा सिरोल अमन हाइरि सिरोल सिना हाइ नौना हांदोकलिबा वुमेन्स विंग ब्रांच असिगी ओइना कन्वेनर डॉक्टर लबुकतोंगबम अनार को कन्वेनर इफम रिता मोकेदा मककमयुम अमदी रीना मककमयुम ओइना खंदुना थबक थौरम मखाताना पैखनबा सिनखरे MMWO की प्रेसिडेंट केम बोबोय की लमजिंग मखार ब्रांच असी हांदोकपगी मरमदी मरुओइना वुमेन्स एम्पावरमेंट अमदी समाज असिदा ड्रग नो हलकलिबा मांगहलकलिबा इसल इसे इसा इनाव ख्वाइगी पुंसी कलहौदबा यादे हाइबगी पनमननि लोइदना ngasi मणिपुर की खुनाई सिदा नुपी ओइबिसिंगबु अखोइना कैसु लैतना खनबिबा मयुम मैकई पांदुना लैरबा नुपीसिंगबु इमुंग अदुगी कनागुमना ओटपी नैबिबा होनबिबा सि लैहलोइसि हाइबगी पनमननि हाइदि सेलसिन हाई हाउस मणिपुर लैरिबा मैतै पंगल खुंदारिबा मफमसिंगदा वुमेन्स एम्पावरमेंट की मतंग तंगाई फदना खंगनदबा यादरबा अमा ओइरक्ली लेकाई खुदिंग सत्तुना MMWO ना अवेयरनेस कैंपेन से थबग लोइनना लुप असिगी ब्रांच मखा ताना सु हांदोखिगनि लोइनना
Kairang Khumidok Khabai Soigi branch asigi convener Labuk Tongbam Anarna Hakibada Khul Ahum Asida Hanbo in a Pekalakadava Tabak Ama Oina Drug Masawalabu Kunai Sikanana Bohanagani Drug Yuan Bamadi drug Sab Lakudimak Logi Mating Loragamatic Saba Serakigani Sanshilakaduribu Kongzang Asida like Amadi Mani Premium Sogat Piu and Swahidi Makasa Tarakoina AR gi Pizol Sepa Kuki Nupi Yaowi Singnavadagi Halan Craig Ngasayuk Sugunugi Langsing area the Kangaudan Labuk the power Assam Riffles Kangbuama Lakbagi Kunjasing Horok to Natan Credi Paus Namakataraduna Sugunugi Langsingi Manning Tangba Singya the Lebu Kuntragatari Super AR gi Kangbuduna Labuk Pauduna Lakbagi Kunjasan Kari Leregi Hanglup the AR Kangbuduna Madam Amata Piki Blati Hari Pausigi Matana Kunjasan Fondorak for the AR gear AR Kangbu Dura AR gi Pizol set Pakuki Werama Yay and Tazavanu Pikas Kulai Paiduna Lakadu the Yorokari Adama Pulakli AR Kangbu du Labu Pauduna Moki Camromda Hankari AR Kangbu Dugi Marakta Yaroki AR gi dress set Panupi Singadu Mayang Nupi Amat Mandi Kuki Nupi Soidan Oigani Hari Mamai Supina Loina Kumzinur AR Singi Marak Adu Yoroki Benihana Mapam Dugi Kunjasan of Fundorakli Autopapa CRP personal ani hat pada sienaba KNFMC gi Thongminthang Haokip NIA na formal arrest laukre sai sigi April kungatreta naranchana maning na CRP personal ani hat ki baduga personal ani na suon ki bathawdo dur sienaba KNFMC gi member Thongminthang Haokip National Investigation Agency NIA na formal arrest laukre India Today NE gi report aman hai Thongminthang Haokip allies Thangboy Haokip allies Roger formal arrest on NIA gi special court na permission pi hibaga loinana mak NIA gi custody de thasi kungani pan phawa remand laukthakibani mak tonganba case amaga mari lainana Imphal airport ki sei gi June 3 ta NIA na phaduna investigation sa tharkibani ma hauzik New Delhi gi Rohini de leiba district jail da lairi Maki court proceedings singadu video conferencing ki kuthang satakibani haina paus na makhatari duga haujiku inati meyam paus matang aselu sinjarage masu meyam puna no babdir ngamena si